Mu bihe bitoroshe n'ata nyakati sio njema. Bampaye sumu yacanganye n'ingwara natire Walipatia nasa n'uwataye ivyizigiro kama vile nimekata matumaini. Abapastori bose narifise b'abagenzi Wachungaji wote nilikuwa nao marafiki baje mu bitaro banci intege gusa walikuja hapo nikatisha tamaa hospitalini, kandi nari muri etitari normal na nilikuwa katika hali sio nzuri mbaya. Bakansonga ndi ku gitanda, wakaanza kunifanya mbani kwa kitandani. Abonagiriye neza avuga ubutumwa, wananisaidia, abona heza ibyampiri ndiwabariki. Byatumye mbona pasiteri ko mbere papa sabisha nione mchungaji kama amekuwa baba uko ya misio na telefoni mugenzi aze kundaba wanjye mugenzi wanjye piga simu rafiki yangu karibu kunitazama, arambwira ngo je sinza kuraba abagwayi ndabakomeye. Mimi sikuja kuangalia wagonjwa lakini ameenda kuangalia walio hai. Ndalia cyane nikalia sana. Pastor twari tumaranye iminsi mike tumenyana, kutumaliza siku ndogo tulikuwa tumejuana. Imana mu mutwaro kumakurikirana, Mungu akampa itaja kunifuatilia. Nari numva nameze neza, nilikuwa nasikia vizuri. Aho twabana mu bitaro n'abadaimoni bashaka kuza kumbura ko na mapepo wanachukua ili waniue. Pastor akaza kamwirishwirirwa nanje ngamubwira ivyo nabonye. Pastor ananiambia yenyewe nimeona na mimi namwambia yenyewe nimeona. Hari umunsi nazakwibagira, pana siku sitaweza kusahau. Nabonye pastor Imana ije muri, nimeona mchungaji kama Mungu amekuja ni angalia. Pastor igihe kimwe narifise 5,000 yonyene. Siku moja nilikuwa na 5,000 tu, mchungaji amaye amafaranga navyo ndabimuha, akanipa pesa na mimi nikampa. Ashaka kuvyanga akakataa, ariko iryo joro ndamuha ivyo bitanu. Hiyo siku nipatia 5,000. Madam sinari nyimurungikira amafaranga kuko sinkora. Madamu yangu sikwandi mwatumia franga kwa sina kazi. Telefona nituvugane kubera simvuga ikumvi. Ananipiga simu sisemi kwa maana kama uchuchi. Uwo munsi ndamuha 5 harumoni yaciye ndamuha pastor 5. Hiyo siku nipatia mchungaji 5. Harumoni yaciye ndira chambre ya VIP muri hospitali. Yanifanzia chambre hali ya juu ya kifahari. Uwo munsi ndamuha 5. Hiyo siku nipatia 5. Uwo munsi madame bamugabira ituka rizamugaburira mu gihe siku alipatia tuketa kwa usaidia. Uwo munsi ndamuha 5. Hiyo siku nipatia 5 mchungaji. Yo munsi narinderanya amafaranga miliyoni kubera imiti nagoma ndayo. Hiyo siku nilikuwa na deni ya pesa kama ya chabona mbona nishe yose. Nilipia zote, mpaka nilipia zote. Ejo mwijoro hapo jana usiku pastor aje kunsengera. Mchungaji alipokuja niombea, narifise 10,000 nibagira kubimuha. Nilikuwa na 10,000 nikasahau kumupa. Namuelekeza nibaza ko nabijanye nibagira kubimuha. Namufundi nikamshindikiza nikafikiri kama nimempa kumbe nimesahau. Kubera kuva ku ico gihe naciye nguma njyamye nduhuke. Hapo ndipo nalala na kupumzika. Asohotse byari ndiko ndatembera numva nguvu. Nilitoka nikasikia kanguvu natembea. Zasohoka nje mu nzu y'Imana. Nikasema nitatoka niingie nyumbani mwa Bwana. Nagwanye intambara kubera yuko bya 10,000 nibagiye kubimuha. Nimepigana vita kwa sababu 10,000 nilisahau kumupa. Rero ari intambara tugwanirirwa n'Imana. Pana vita tunapigania na Mungu. Bivanye no kubaha amavuta y'abantu. Nasababisha kuheshimu mafuta ya watumishi wa Mungu. Sio nubaha amavuta y'umukozi w'Imana. Mimi naheshimu upako wa mtumishi. Banarafuye. Ningekuwa nishakufa kama singeshi. Lakini Mungu ameniongezea upako wa mafuta y'umukozi w'Imana. Kupitia mtumishi wa Mungu. Umukozi w'Imana. Ni mtumishi wa Mungu. Ni kwa sababu umuntu w'Imana, ni mtu wa Mungu. Abantu baranyubaha bakandinya. Watu wananiheshimu, wananiheshimu. Igihe cy'amago, lakini wakati wa mateso dukeneye abantu Imana yahagurukiye. Tunahitaji wale watu wamesimamisha. Ndubasha amavuta ya repentance. Naheshimu upako wa repentance. Ndubaha mama wacu. Naheshimu mama pastor. Yaranyeretse urukundo nk'umuvyeyi. Amenisha upendo kama mzazi. Abandi banaye, wengine walimtupa. Turi kumwe n'abapasiteri mu gicabo, abandi bampevye. Tuko na mchungaji wengine wameshaniacha. Je ndi umuntu munda kugira ikiganza kiza ku mafaranga ata amafaranga mfise. Mimi nakuga na mkono mzuri kwa pesa, sikuwa na pesa hiyo wakati. Iri vyizigiro kumva ishengero riko rirasengera. Nakuwa na matumaini kusikia kanisa kuna niombea. Uyu kwa Mungu yaraje muda. Huyu mama Jumapili alikuja. Yarabonye tanarindi. Aliona hali ilikuwa nayo. Urazi kusengerwa nabo aho usengera. Unashindwa kuombewa na wale uko naombewa ndani.
nari numva pastor asivye nacha na telefoni ati pastor ingo kama mchungaji akishinda anamwambia njoo mchungaji anapiga simu njoo. Leo tashimima. Sasa nashukuru Mungu. Kuba mpagaze hapa. Bwana simama hapa. No buntu bw'Imana. Ni neema ya Mungu. Haleluya. Amen. Yesu Kristo. Ngira ubuntu n'Imana nanje mbene kwa kino kibanza. Kwa nafasi hii. Naherekeje mwene data. Nikimsindikiza ndugu yangu. Gushima Imana. Kushukuru Mungu. Twabonye Imana ahantu. Tumeona Mungu mahali hapa. Twabonye Imana umukozi wayo. Kupitia mtumishi wake. Amen. Amen. Ku munsi w'Imana ilikuwa ni Jumapili. Nari nafashe umunsi wo kwirwayo mu bitaro. Siku ya kushinda huko. Hanyuma tutangura kubona abantu tutazi. Tukaona watu. Abo bantu tutazi rero sasa baramushikira ngo jewe nsengera muri repentance. Walikuwa wanasema mimi naombeaga kwa repentance. Natanguye kubona umusore umwe mu nyuma haza ujya mu mama. Na baadaye paka mama. Bose bakavuga ngo ndazi kutanzi. Mimi natoka unichui. Ariko nduwo mu ishengero rya repentance. Mimi ni Mkristo wa repentance. Ntangura kwiyumvira iryo shengero ryari. Nikaanza kufikiria kanisa ni gani? Kuko umukozi w'Imana akorera amashengero menshi. Mtumishi wa Mungu anatumia kwa makanisa mengi. Ndiyumvira iryo shengero. Nikajifikiria kanisa. Ariko ndamenya ko hari mu Imana. Lakini kajua panawe Mungu. Kuko Bibiliya ivuga ngo urukundo muzokundana. Nasema tupende mtakaopenda. Niko ruzerekana ko muri abana b'Imana. Kama nyinyi kwa wanafunzi wa Yesu. Ndabandanya ku mugoroba. Nikaendelea jioni. Niyo nabona umukozi w'Imana ashitse. Nikao mtumishi wa Mungu sasa kafika. Mbona haje babiri. Nikakutana wanakuja wawili. Hanyuma arambwira. Baadaye kanambia. Atuni wa mpasteri wa ryashengero wamye uwo. Yule mchungaji alikuwa nasikia wa ile kanisa. Nagize igishika cyo kumumenya. Nilikuwa na shauku ya kumjua. Ya n'igishika cyo kuvugana nawe. Na shauku ya kuzungumza naye. Nasanze ari umuntu w'Imana. Nilikuta ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuko hari abantu benshi bita abantu b'Imana. Watu wengi wanajitaka wana wa Mungu. Ariko Imana iraza abantu bayo. Lakini Mungu anajua watu. Kandi abantu bayo bafise ibimenyetso. Na watu wake wanazo alama. Haleluya. Amen. Twabanye ibihe byiza cyane. Bwana nyakati nzuri naye. Nibaza ko turiko turategura umwanya mwiza wo kuzana ikibazo cy'amashimwe aha. Muda mzuri wa kufika mahali hapa. Amazina nitwa Pastor Mugisha. Majina toa mchungaji Mugisha. Sengera mu ishengero rya Narada Holy Church mu Ngagara. Naombea mwayo kanisa nasema uko Ngagara. Ndashima Imana ko nangeza ahantu. Nashukuru Mungu kwa nafika hapa. Ndashima Imana ko mwene data yakize. Nashukuru ndugu yangu amepona. Ndashima Imana kandi kubwo kwitanga kwanyu. Nashukuru Mungu kwa kujitoa kwenu. Kuko numvise ko mwese mwahagurutse mukasenga. Nanyi wote mwesimama mkaomba. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Amen. Amen.